ibangile babuza abantu ba hamba kanamina yangana yathanda break baphuma bathi drive uzathandani yabikela uKings Tier ngeJesus Kristu eJusi yamelo Uyibiba kanti wena la pheka isauce ikubona ngapha la kuphithi uphithi ngayithi Kings Tier kulana mulelo kulo sisonke kulo Ebuthi siyabulela phela abushamele kanti uphathele yini uNtabeze futhi hayi uyakunika isitoko uNtabeze futhi hayi kutoke njona Bahamba ngemoto emhlophe asabe umuntu akalithathe Thixo asambe thisheni Jamel Driver driver driver